Nibyo rero reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbonero kubifuriza kugubwa neza kuri iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Ku bantu mwese mudukurikiranye muhere mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu, mbahe ikaze abari mu Burundi, mu Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Mwese nongeye kubifuriza kugubwa neza, mwe mudukurikirana umunsi ku wundi murere mu zindi mpande zigiye zitandukanye z'isi, namwe mbahaye ikaze, ntabwo twigeze tubibagirwa, ari nayo mpamvu mabwira ni namwe mugomba kuba mwakanda subscribe cyangwa se sabone. Ubu rero tukaba tugiye kuba twareba amwe makuru agezweho kugeza kuri isaha, ndetse mu by'ukuri ibintu ubona ko biracyakomeye cyangwa se biracyari mu buryo bugoranye cyane. Ndavuga cyangwa se nta bindi ngarukaho ni iby'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uraza kwibaza cyangwa se uraza kugira amatsiko wibaza uti bihagaze bite cyangwa se bite nyaboneka. Ni nayo mpamvu nanjye mba namaze kugera imbere y'izi mikoro kuri itariki ya 21 hakiri kare cyane kugira ngo mbashe kuba nta gusobanura akantu ku kandi. Ariko hari amakuru avuga ko igisirikare murabazi cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ngo baba bari kongera ingabo mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ese ibi byaba ari ukuri koko? Inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ngo zinubiye Uburundi bwanze kureka impunzi z'abanyekongo ngo zishaka gutaha. Ese ibi byo koko ni ukuri cyangwa se si ukuri? Ayo makuru nyemere tuze kuba twayagaruka twumva icyo uyu mutwe waje kuba utangaza. Ku byo 23 yiregura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarimo Kinshasa ntabwo babyemera. MONUSCO ikomeje kuba yakongererwa igihe igomba kumara ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika yasabye u Rwanda guhagarika ibikorwa byo gutera inkunga umutwe wa 23. Ibyo nabyo ndaza kubigarukaho. Ni gihe kandi Amerika n'ubundi ikirimo isaba ko habaho ishyirwa mu bikorwa, ndetse hagati y'ibihugu byombi byasinye amasezerano bigomba kuba byayubahiriza. Biraza kugenda bite? Reka rero twanzike twimata turatudondosha. Ariko ku bantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone, nongera kuba nabibibutsa abantu mutarajya muri groupe yacu ya Songa Mbere, ndetse n'umuyoboro twamaze kuba twabafungura kuri WhatsApp, aho ubona uciye munsi y'umutwe w'iyi nkuru by'umwihariko bwamaze kugera muri comment nyine, ukabasha gutanga igitekerezo, inyunganizi cyangwa se imitima, ubundi nanone ukaba mu by'ukuri watangira kuba wadukurikirana cyangwa se wakurikirana ibikorwa dukora kwa tanu. Reka rero twinjire mu makuru nta gutindaganya, turebe uko byifashe. Hari icyo bita ubu amakuru atugeraho aravuga ko icyo bita UNS cyangwa se United Nations Security Council, inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, mu by'ukuri hari imyanzuro yafashwe. Tubanze babwira icyo ari cyo. Iyi nicyo bita United Nations Security Council. Mbere ko nkubwira icyo bakoze, ishinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi, ifata ibyemezo bihatirwa ibihugu byose bya Loni, ishobora gutegeka ibihano, ishobora kwemeza kohereza ingabo zo kubungabunga amahoro, ishobora gusaba guhagarika intambara cyangwa ibiganiro by'amahoro. Iki kintu muri kubyumva, icyo bita United Nations Security Council. Impamvu hari ibyo tugiye kuba twagarukaho bihura n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ariyo mpamvu mbanza kubasobanura ngo mugire mumenye mu by'ukuri ibyo tuza kuba turi kuvuga, kuko hari igihe usanga umuntu ari guca hejuru ukabivuga nkaho abizi kandi mu by'ukuri atabizi. UNSS ni icyo bita United Nations Security Council cyangwa se inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye. Ni inama ishobora gutegeka ibihano, inama ishobora kwemeza kohereza ingabo zo kubungabunga amahoro, inama ishobora gusaba guhagarika intambara cyangwa amahoro, ibiganiro by'amahoro. Abayigize n'abanyamuryango ibihugu 15 bitanu bihoraho: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubwongereza. Hakaba kandi ibindi bihugu 5 aho aba bafite ububasha bw'icyo bita veto 10 batari abahoraho batorwa muri manda y'imyaka 2. Impamvu uyumva kenshi mu bibazo bya Repubulika Demokarasi ya Kongo, UNS niyo ifata ibyemezo kuri MONUSCO, ibihano ku mitwe yitwaje intwaro ibihugu bishinjwa kugira uruhare mu makimbirane. Iyi nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye mu by'ukuri nyine urumva ko ni imwe mu nama zikomeye cyane, cyangwa se ni kimwe mu bigize umuryango w'abibumbye, kandi kikaba ku ruhembe rwo hejuru cyane.
Iyi nama rero y'umuryango w'abibumbye yamaganye u Rwanda n'umutwe wa 23 kubera ibitero byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo UNSC. Inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye UNS yamaganye u Rwanda ngo kubera gushinjwa gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa 23 mu bitero bikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama ikaba yasabye u Rwanda gukuramo ingabo zarwo mu duce tw'intambara ndetse no guhagarika gufasha umutwe wa 23. Hashize igihe rero u Rwanda rushinjwa n'umuryango w'abibumbye kuba rwaba rufasha izi nyeshyamba zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa kugeza uyu munsi u Rwanda rurabihakana, bisa nkaho nta gishya, ariko ibi noneho bisa nkaho biri ku yindi level, kuko nubwo u Rwanda rwagendaga rwashinjwaga n'icyo bita impuguke z'umuryango w'abibumbye, aba experts ni abantu bajya ahantu bagakusanya amakuru, ariko u Rwanda rwo rwavugaga ko aba experts b'umuryango w'abibumbye bakusanyaga amakuru batageze kuri tere, rubihakana. Gusa kugeza kuri uyu munsi noneho byamaze kugera ku yindi tape, nubwo ari mu muryango w'abibumbye bivuye ku expert bigeze ku cyo bita UNSS, United Nations Security Council. Ibi byemezo byafashwe kuwa gatanu, byemejwe n'abanyamuryango bose ba UNSS uko ari 15, abahoraho n'abadahoraho, kandi hanongereshejwe manda y'ingabo za Loni ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO undi mwaka umwe. Sinzi aka kantu niba mukumvishije ngo ikijyanye no kuba ingabo z'u Rwanda ziri mu duce tw'intambara zigomba guhagarika gufasha inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse zikanahava, byemejwe kuwa gatanu n'abanyamuryango bose b'icyo bita United Nations Security Council. Ubwo harimo, duhite twihuta turebe harimo bande, yaba reka dore kuri ibihugu bitanu bizwi bihoraho abanyamuryango: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubufaransa n'Ubwongereza bemeje ko izo ngabo z'u Rwanda zari kandi zigomba kuba zakurwa hehe, ahangaha zigahagarika no gufasha umutwe wa 23. Ikindi n'ibihugu 10 nabyo bitorwa bigahabwa manda y'imyaka 2, nabyo bikaba mu by'ukuri byarabyemeje kugeza uyu munsi nk'uko amakuru ari kutugeraho abivuga. Iyi ni inkuru dukesha igitangazamakuru Al Jazeera, nanabisobanure abantu mu byumve. Nicyo cyanditse iyi nkuru ndetse ni kopi original, nta kintu twigeze duhinduraho. Aho mu byo iyi nkuru ikomeza ivuga cyangwa se isobanura, baravuga ko MONUSCO, ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko zagombaga gusezererwa zongerewe manda y'umwaka umwe. Ibyo bibaye ubwo u Rwanda rwaba rukomeje guhakana uruhare rwarwo muri iyi ntambara, nyamara raporo za Loni n'ibihugu mpuzamahanga zitandukanye zivuga ko hari ibimenyetso bifatika by'uko ruyirimo. Ngo raporo za Loni zagiye zisohoka n'ibihugu mpuzamahanga bivuga ko bifite ibihamya bigaragaza ko ibyo ari ukuri. Gusa u Rwanda ruvuga ko izo raporo za Loni zagiye zikorwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye, icyo bita aba expert nk'uko twabivuze, ngo mu by'ukuri bagiye bakora izo raporo kandi batariyo. UNSS cyangwa se United Nations Security Council, inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano, iratangaza ko kwigarurira umujyi wa Uvira na 23 bishobora guhungabanya akarere kose, bikongera ibyago ku baturage b'abasivile kandi bigashyira mu kaga ibiganiro by'amahoro biri gukorwa. Uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni, Jennifer Loketa, yavuze ko M23 igomba guhita iva nibura mu ntera ya kilometero 75 uvuye Uvira, kandi igasubira kubahiriza amasezerano yose yemeye mu masezerano y'amahoro. M23 yafashe umujyi wa Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo kuva ku itariki 10 Ukuboza, hashize icyumweru. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashwe, ndavuga Uvira, hashize icyumweru Perezida wa Kongo Kinshasa ndetse na Perezida w'u Rwanda bahuriye kwa Perezida Donald Trump i Washington, aho biyemeje gukorana mu gushaka amahoro mu karere nk'uko byagaragaye. Nubwo Trump yari yatangaje ko ayo masezerano ari intambwe ikomeye ku mahoro, imirwano yahise ikomeza, bigaragaza ko aya masezerano atubahirijwe. Abaturage ba Uvira bavuze ko batitaye cyane ku biganiro bya politiki, ko icy'ingenzi kuri bo ari amahoro, ibindi bikaza nyuma. Umwe muri bo yagize ati, icyo dukeneye ni amahoro, uwashobora kuyaduha wese arakirwa. M23 yatangaje ko iri kwiruka muri Uvira
ikaba iri kuhikura, ariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ikaba yarabihakanye ikavuga ko ari ikinamico kuko abarwanyi ba 23 bagikomeje kuhaba. Ibi byanemejwe n'abarimo Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru. Umunyamabanga wa leta y'Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yemeye ko ibyo bemeranyijwe i Washington bitubahirijwe, ariko avuga ko Amerika ifite ibikoresho byo kuba mu by'ukuri yagerageza gutuma byubahirizwa. Amerika ivuga ko hagati y'ingabo 5,000 n'ibihumbi 7,000 ngo arizo u Rwanda rwaba mu by'ukuri rwahoreje ziri mu burasirazuba bwa Kongo, aho yari isanzwe yarafatiye ibihano abayobozi bakuru b'u Rwanda. naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igasaba ko byagurwa nyuma y'ifatwa rya Uvira. Iyi ntambara yateje ikibazo gikomeye cy'ubutabazi, aho abantu barenga 8,800 bahungiye mu Burundi kuva mu ntangiriro z'Ukuboza nk'uko byemezwa na Al Jazeera, ariko raporo zindi zikaba zivuga ko abagera kuri 30 bahunze ndetse abagera kuri 40 bamaze gupfa, barimo abana n'abagore kubera indwara zituruka ku isuku nke. Ibi bikaba mu by'ukuri ari amakuru dukesha Radio Okapi ya breakinze uyu munsi. Icyongeraho ku bandi barenga 200,000 ngo bari basanzwe barahungiye muri utu duce. Loni ivuga ko Uburundi buri ku rwego rukomeye cyane mu kwakira impunzi zituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza uyu munsi. Abayobozi bo mu karere bavuga ko abasivile barenga 400 bamaze kwicwa mu mirwano iheruka. Gufata Uvira, umujyi wegereye cyane Burundi, byongeye ubwoba bw'uko ngo intambara yakwira mu karere kose. Uvira rimwe mu mijyi ya nyuma ikomeye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ifite muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko M23 yageze muri Bukavu. U Rwanda rukomeje guhakana gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa 23 nubwo raporo za Loni zibivuga. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yigeze gutangaza ko atazi niba hari ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo ari we muyobozi mukuru w'ingabo z'igihugu. 2024 u Rwanda rwemeye ku buryo buziguye ko rufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ibi ni ibivugwa n'igitangazamakuru, aho mu by'ukuri u Rwanda rutigeze rwemera ku mugaragaro ngo ruvuge ko rufite ingabo, ahubwo u Rwanda ruvuga ko rwashyize ingabo ku mipaka mu rwego rwo kwirinda ndetse no guhagarika ikibazo cy'umutwe wa FDLR. U Rwanda rufata nk'ugiteje umutekano muke, rukavuga ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyigikiye abagize uyu mutwe mu bikorwa bashobora gukora. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabarirwa imitwe yitwaje intwaro irenga 100, kandi abantu barenga 7 miliyoni bamaze kwimurwa n'intambara, bituma iki kibazo kiba kimwe mu bibazo bikomeye cyane ku isi. Icyemezo cy'uyu muryango cyangwa se cy'iyi nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano, icyo bita United Nations Security Council, ni itegeko ryo ku rwego mpuzamahanga. Mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga, ibyemezo by'uyu muryango mu by'ukuri ariko kuri iri shami ry'iyi nama, ubwo icyo turi kugarukaho nababwiye, hari inama iherutse guterana kuwa gatanu yafatiwemo ibyemezo ku ngabo z'u Rwanda ndetse n'umutwe wa 23. Turacyareba rero cyangwa se turacyasuzuma bifite buremere ki. Ari nayo mpamvu twarebye ese iki cyemezo cya United Nations Security Council cyangwa se UNS gishobora kuba cyaba gisobanuye iki, ni iki mu by'ukuri ibyemezo bashobora gufata bisobanuye mu mategeko. Mu rwego rw'amategeko rero mpuzamahanga, ibyemezo bya United Nations Security Council cyangwa se inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano, mu gihe bifatwa hashingiye ku cyemezo cy'amasezerano cyangwa se ku gika cya 5 ku gika cya 7 cy'amasezerano agenga Loni, icyo bita UN Charter cyangwa se chapitre ya 5, biba bitegetswe ibihugu byose bigize Loni harimo n'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo bivuze ni iki rero? Si inama cyangwa se igitekerezo gusa, ni itegeko rihambaye ku rwego rw'isi. Igihugu kinyuranyije naryo gishobora gufatirwa ibihano. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari inama baba batanga. Iyi United Nations Security Council icyo bavuze ntuzagifate nk'inama, ni itegeko, kandi mu gihe ubirenzeho ushobora kuba wahanwa. Bivuze ngo niba M23 yasabwe gusubira inyuma muri kilometero 75 uvuye Uvira, nitabikora ishobora kuba yafatirwa ibihano. Ikindi kandi n'u Rwanda ruvuga ko rugomba gukuraho ingabo zarwo ziri mu burasirazuba bwa Kongo, bitabaye u Rwanda ushobora gufatirwa ibihano cyangwa se gushyirwa igitutu. Gusaba u Rwanda gukura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi UNC
isabye u Rwanda gukuramo ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mategeko. Kuba ingabo z'igihugu kimwe ziri mu kindi gihugu nta burenganzira bwemewe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugero, bifatwa nko kwivanga mu miyoborere y'ikindi gihugu, guhonyora ubusugire bw'ubutaka, icyo bita territorial integrity. Twagiye mu mategeko rero y'ibyo MONUSCO iri shami Loni, iri shami rya UNS riba rivuga. Iyo igihugu kitabyubahirije gishobora gufatirwa ibihano by'ubukungu, gukumirwa mu bufatanye mpuzamahanga, ibihano ku bayobozi, travel ban, gufunga imitungo ndetse n'ibindi. Guhagarika gushyigikira 23 mu mategeko mpuzamahanga bisigura iki? Gushyigikira umutwe witwaje intwaro urwanya leta yemewe bifatwa nko gukoresha imbaraga mu buryo buziguye, icyo bita indirect use of force, kwivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu cy'abandi. Iyo UNS isabye guhagarika iyo nkunga iba ivuze ko ibyo bikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, bifungura inzira yo gufata ibihano ku bayobozi babigizemo uruhare. Gusaba M23 kuva hafi ya Uvira kilometero 75 niho tugeze. Iri tegeko rifite agaciro gakomeye mu mategeko, risobanuye kugarura imipaka y'ubuyobozi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kurinda abasivile hakurikijwe amategeko arengera ikiremwa muntu, icyo bita international humanitarian law. Iyo M23 iramutse itabyubahirije, abayobozi bayo bashobora gushyirwa ku rutonde rw'abafatirwa ibihano na Loni, gukurikiranwa ku byaha by'intambara, icyo bita war crime. Kongerera MONUSCO manda. Mu buryo bw'amategeko, MONUSCO ifite uburenganzira bwo gukoresha imbaraga, kurinda abasivile, gushyigikira leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugarura ubuyobozi bwayo. Ibi biha ni uburenganzira bwo gushyiraho igenzura rikomeye, gutanga raporo zishobora gutuma hongerwa ibihano. Ikindi, ibyago byo kutubahiriza ibyemezo bya UNS. Iyo igihugu cyangwa umuntu witwaje intwaro banze kubahiriza icyemezo cya UNS mu mategeko, UNS ishobora kwemeza ibihano bikomeye kurushaho, kwemeza ikoreshwa ry'ingufu za gisirikare nubwo bibaho gake gusa, gushyigikira inkiko mpuzamahanga gukurikirana ababigizemo uruhare. Icy'ingenzi cyo kwibuka, UNS si urukiko, ariko ibyemezo byayo bifite imbaraga z'itegeko. Ibi byemezo bishobora gushyira u Rwanda mu ntera yo kubazwa mu mategeko, bishobora gushyira M23 mu mwanya wo gufatwa nk'umutwe w'iterabwoba cyangwa se w'abanyabyaha b'intambara, terrorist, bikava kuri rebels. Bishobora gushimangira uburenganzira bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butaka bwayo. Ikigomba kumenya rero, icyemezo cya UNSS gisaba u Rwanda kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no guhagarika gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ni itegeko mpuzamahanga ritegeka kubahirizwa, kandi kutubahiriza bishobora kuvamo ibihano bikomeye ku gihugu ndetse n'abayobozi. Hari ingaruka rero za politike mpuzamahanga, kugabanuka kw'icyizere, diplomatic ndetse na diplomatic isolation. Ibi mu by'ukuri biragaruka ku Rwanda. Icyemezo cya UNS cyemejwe n'abanyamuryango bose gishobora gusiga u Rwanda ruri mu mwanya wo kwitandukanywa n'inshuti mpuzamahanga, rukagorwa no kubona uruhagararira mu biganiro bikomeye. Ikindi, hari ingaruka z'amategeko. Kwitwaza kwirwanaho bigira intege nke mu mategeko mpuzamahanga. Kwirwanaho bisaba ibitero bigaragara, byihutirwa kandi byemewe. Iyo UNS ivuze ko u Rwanda rugomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iba yanze mu buryo buziguye urwitwazo rwo kwirwanaho. Ijwi ry'u Rwanda rigabanuka muri Loni, umuryango wa Afurika yunze ubumwe na SADC. Abafatanyabikorwa batangira kwitandukanya buhoro buhoro. Ibi rero bikaba bigaragaza ko kuba MONUSCO, iri shami rya UNS, dukurikije mu mategeko bigaragara hano, kuba ryarasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo ndetse no guhagarika ibikorwa byo gufasha umutwe wa 23 ubarizwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, byaba bigaragaza ko rutigeze ikibita UNS tigeze yakira ibivuga ko u Rwanda rwaba ruri kwirwanaho. Ibi bifungura inzira yo gukurikirana abayobozi ku giti cyabo, kwagura ibihano byihariye, icyo bita targeted sanction. Ingaruka z'ubukungu, ibyago byongera ibihano, hashobora kongererwa ibihano ku bayobozi bakuru, gukumirwa inkunga n'imishinga y'amahanga, kugabanuka kw'ishoramari. Hari ingaruka ku baturage, igabanuka ry'akazi, ihindagurika ry'ifaranga ndetse n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Ingaruka ku mutekano w'igihugu, kwiyongera kw'igitutu cy'umutekano, guhagarika M23 bishobora gutuma FDLR
igaruka mu bice bimwe, ariko gukomeza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora gukurura intambara yeruye, gutuma u Rwanda rwisanga mu makimbirane yagutse. UNSS ishyira u Rwanda mu mwanya wo guhitamo inzira y'amategeko n'ubwumvikane cyangwa guhura n'ingaruka z'intambara ndetse n'ibihano. Hari ingaruka ku isura y'igihugu. Repetition, kwiyongera kw'ishusho mbi. Raporo za Loni zikomeje guhuza u Rwanda n'imitwe yitwaje intwaro. Ibi bishobora guhungabanya isura y'igihugu cyafatwaga nk'icyubahiriza amategeko. Ingaruka ndende hari ukugora kubona imishinga mpuzamahanga, guhinduka kw'imyumvire y'abaterankunga. Hari ingaruka mu karere, kugora imibanire n'ibihugu bituranye. Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora gusaba UNS ingamba zikaze. Akarere Greater Region gashobora kwinjira mu ntambara buhoro. Byose rero ni ubwoba bw'ibishobora kuba byaba. Mu by'ukuri eka ibijyanye na UNS tube tubisubikiye ahangaha, turaza kubisukura niba ngombwa, ahubwo reka dukomeze ku makuru yandi ari kuba amenyekana kugeza kuri uyu munota. Nyuma yaho inyeshyamba z'umutwe wa 13 ngo zaba zaratangaje ko zigiye gukura abarwanyi babo mu miji irimo Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwaba bwatangiye kurunda ingabo mu nkengero z'uyu mujyi mbere yo kuwinjiramo. Ibi rero bikaba byavuzwe n'abo ku ruhande rw'umutwe wa 23, ngo ni amakuru yatanzwe avuga ko ku itariki 16 Ukuboza no 25 ubwo inyeshyamba z'umutwe wa 23 zatangaza ko zigiye kuva muri uyu mujyi. Indege y'ubwikorezi ya B773/900 yakuye abasirikare 500 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo ibajyana mu mujyi wa Krime mu ntara ya Tanganyika. Abasirikare bavuye muri Krime bakomereza mu mujyi wa Baraka mu teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu ntera y'ibirometero 80 mu majyepfo y'umujyi wa Uvira, kugira ngo bongere imbaraga bagenzi babo bari muri iki gice. Uwo munsi ubwato bwari butwaye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abacanshuro b'abazungu ngo butaramenyekana umubare bwageze ku cyambu cya Baraka buturutse muri Kreme. Aba babanje kuva i Lubumbashi mu ntara ya Katanga bagera Kreme tariki 15 Ukuboza. Hagati ku itariki 14 na 16 Ukuboza ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yereje abacanshuro 23 b'Abanyakolombia mu gace ka Mboko ndetse no muri centre ya Fizi. Bari bafite indege 3 zitagira abapilote zo kugaba ibitero ku birindiro by'umutwe twirwana mu Minembwe. Izi nyeshyamba zo zikomeza zivuga ko ngo bakuye abarwanyi babo mu mijyi irimo Uvira ku itariki 17 na 18. Bisobanura ko yabikoze nk'ingamba yo kurema icyizere mu biganiro by'amahoro biberi idoha muri Qatar, kugira ngo amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo abonerwe umuti urambye. Gusa ndakubutsa ko kugeza uyu munsi uruhande rwa Kinshasa ruvuga ko ibivugwa n'inyeshyamba ko zaba zarakuye aba barwanyi babo muri uyu mujyi atari ukuri, ahubwo ngo izi nyeshyamba ziryamiye amajanja mu bice bizengurutse uyu mujyi, ndetse kandi hakaba hari n'abari muri uyu mujyi wa Uvira hano muri Kivu y'Amajyepfo bambaye igisivile bategereje ko mu by'ukuri bashobora kongera Isirayeli yose kubera imirwano. Ibiro bigatuma igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kivuga ko imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye bigomba kuba maso ndetse hakaba kureberera iki gihugu n'iki gice gikomeje kubangamirwa n'imirwano. Ngayo nguko rero ngibyo mu byari bikomeje kugenda bitugeraho kugeza kuri saha. Nizera ko wari dukurikiranye uherereye mu bice bigiye bitandukanye, mu by'ukuri wabashije kunezerwa hamwe no kugubwa neza. Ngiye mva kuri mikoro, amazina yanjye akaba ari Bosco Mutaramo cyane in Region Info. Turaza gusura amasaha ari imbere ubwo tuza kuba tureba n'ibindi biba bigezweho. Ngira ni ciao hasta la vista, mugire ibihe byiza.